mun sang atanga INP Mizo channel lo ngai thathin tu Songate inza in chibai levek ule voin hi October ni kuwa pathian ni ania international news le politics lam kan ngai thla howanga atop thlengin min lo ngai thak sak le don nia kiman tu ma hlaulo tukin khan missile pahni akap chuak le ta nimin October ni riat khan South Korea le US military drill atop chawa voin October ni kuwa pathian ni jing khan North Korea chuan ballistic missile pahni ngot akap chuak le ta United States chuan Korean Peninsula region thunun tumvio ma se Kim Jong Un hian a hlau bik talova adu uchu atita mia mai zelani tukina North missile test hi South Korean military chuan apuanga kar ni chunga voice anka na ani tareng mai Japanese Prime Minister Office point tukin khan North Korea in missile atest thu an puang vele bok Japanese Senior Vice Defense Minister Toshiro Ino chuan Japanese hun bichiara October ni kuwa jingdar ni rikma het khan submarine atangin missile hi an kapa kilometer zathum le somnga athui akala van sanga kilometer zala yakai chawani Ukraine hian hetiang ral thuam te hi mang vesela chuan Russia hi a hne so view mai thaya Kim Jong Un hi alo turu ve hle mai tukina missile an ka hi Japan tuipui lam epin an ka pa Japan exclusive economic zone ero atheng phalo devani Japanese Coast Guard 10 engma ti chiata nei lo thuan soi South Korean Joint Chief of Staff Office chuan United States nen engkim machon theitura anin rin reng thua puang North Korea chuan nimin in rin ni khan United States chu soiselin South Korea Japan le US in joint military annaya US military malak na hian min run ralani anti United States military Indo-Pacific Command chuan tukin missile pahni ka ani ti kan ria kan thopui ram tenen kanin ron kho meka North Korean missile program hian dan mu mala nei lo zia alang fia zela US chuan South Korea le Japan hi engti kong zong po hum him tlat atumani ati October ni rukpo khan North Korea hian ballistic missile pahni akapa khamini ve khan Seoul Tokyo le Washington te chuan US Navy destroyer USS Ronald Reagan aircraft carrier strike group hovin Indo nun chan anjir mup maya North Korea hian achang let ngam hle ti alang USS Ronald Reagan aircraft carrier strike group hi nuclear ral thuam paipon ania Kima hi tlema fim khurdeu chunga yang Pyongyang foreign minister chuan tun naya misalan kap ta fo mai hi achan soin US le atho puite malak na chan let na chikhatani ati mau mai khovel ram sang hian North Korea missile test hi an soisela amaro chu a engbernian soisel tiero riat theilo khopin Kima hian a test jing ta khop mai October ni rukhan UN Security Council chuan emergency meeting nein an soi hova China chuan heng zong hi US thilti wanga thlengani atia Chinese Deputy Ambassador to UN Security Council Geng Shuang chuan Korean Peninsula a US hian boina chi tur hlo om tak athe dar me kani ti in US apu chle US Ambassador to UN Linda Thomas Greenfield chuan North Korea chunga sanction mek chu khau zo ka ken ko apoimo thua soya Russia le China ero in me kha khan veto power mangin an lo nol to a Kima hi huang taw lo chi ni lo hrim engtikong po in North Korea hian nuclear ral thuam siama ban san don lova US po hian nuclear ram anga achiara tlema aza derve mai lo chuan boina hi are don lo North Korea chunga sanction zong te hian nuclear ral thuam siam lama Kim Jong Un atui hal na atire thei don lova amalak na po ati boi pha don mia lovane chuwangin Korean Peninsula hi ralmuang taka om theinan North Korea military power hi khovelin appom angaya inza ton taka om ho apoimo taber ni na lang Indian Air Force thona atata fo mai sipai nu puite po anlunga oitalo
Indian Air Force thona atlak fo thu hi kan reveka pilot te thiam loemo anti sual wangemo nilowin IAF thona te hi a hlui to lutuka atun lai to lova chu wang chu ni ber mai ni in mitam tak chuan kan ngaya dikpo dik ngeyang October nili po khan tawang Arunachal Pradesh chita Aerospatial SA315B lama chu atlale tahlo maya helicopter instructor thiam le senior takmai Lieutenant Colonel Saurabh Yadav chu athita a chuan pui co-pilot chuan hliam na takatuar bokane thona tlak chan hi chipchiar taka chui chian ani chomeka engine lam fel lo wanga tla ani tiro chui chian vak ngai lo wa chiang sa ni inan soi thona che suala hian India sipai lalber Chief of Defence Staff General Bipin Rawat po kan chan to a sipai nu pui te lunga oi thei ta thlot lo October ni sari zirtop ni khan India sipai tanglai te nu pui Mizo le somle rual te chuan an lung oi lo na India Prime Minister Narendra Modi nena an thlen ve ta nge ne an lekha chuan kumsang ni le som pasari atang khan mel makuta nilovin thona tla liu lewa hian pilot somthum le pakhat an thito ti an tar langa sipai le an nupui fanau te hian thona him le rin tlak manga hlim taka India ram om ve hi an phulovem ni ti in Prime Minister an zot an soizel danin Indian Air Force in helicopter man chita le chetak te hi kum somruka upa te an nita a sangkhat zakwale somruk bor chowa an man tan khania sipai nupui te chuan India thona chini kum somruk don man to te hi kuang thlok thei fine coffin anti hial mai Indian Army Wife Agitation Group din tu minal wak bosel chuan kumsang ni le sompali khan legal petition an file to thua soya Army Aviation Corps AAC le Indian Air Force te hian thona hlui to lutuk hi engtikong point an mana thiang lo kan sipai huai sentenun na kan chan nem to zia hi NTU ati ni inan soya Defense Minister Hlui Manohar Parrikar hun lai po khan heng helicopter chini te hi nol turin an lo nge to bokane kum somruk chungin chita le chitak helicopter hi zale somkole pakhat atla to a pilot le mihring zani le somkole pali in an thi pha to arab thak tak zetani hi tuna hian Indian Air Force chuan chitak zale somriat le pasari le chita zani vel an lakola single engine vek ni in atam zuk hi chu man hlei thei pon ni to lova chitak hi somruk vel man thei la oma chita hi zale somni vel ala thlok thei ani heng thona hlui zale somriat lai mai an la kol te hian India sipai nun na engemaw zat ala le nge yinarin oma mel makuta nilovin thona hlui to man wangin pilot tha kan chan don a angkhop mai Ukraine le Russia lam update clear le thuak bok teng u Zaporizhia nuclear plant chu power supply pa ngai a mu thei talofa bomen power line ati chiata wangin emergency man tur diesel generator mangati nun ani ti UN official le UN lam chuan thu chua an siam Zaporizhia nuclear plant power line boma hian Russia le Ukraine hi anin pu ton ve via International Atomic Energy Agency Chief Rafael Grossi chuan arang lama protection zone siamadua mase anla in rem play theilovani Zaporizhia nuclear plant reactor paruk chu kharani to a amaro chu nuclear tui hi apua dar mailo nan ti dai angaya heiwang hian power tam tak alama mo rengani indona muala Russian force te anchet fu thei meu to lo wangin Putin hian general thar aruat leta a Ukraine military operation a Russian sipai te ho tu beratan General Sergei Surovikin ruatani ti Russian Defense Ministry chuan nimin October ni riat khana puang kumsom ngale pangami Surovikin hi tun naya Moscow in sipai lala ruat thar pathum na ani Surovikin hi Siberia Novosibirsk region a piang ni in kumsang ni le som pasari atang khan Russia's Air and Space Forces a hruaya kumsang khat zakwale som kwa a Tajikistan le Chechnya boina te po khan experience thatak alo nei to boka
Syria in daw na po khan tel ve boka tin Aleppo khopuyan bom fak tum khan mo phurtu berangai ani bok Ukraine in daw na hian chimlam southern Ukraine lam a en kola tuna apum puya en kol to do na ni October ni riat tu khan Crimea bridge a truck pakhata tangin bom puak le tathut maya Crimea peninsula lampan oil tanker paruk zet maya ka nga mi pathumin nun nan chan kilometer som pakwa sei bridge hi mainland Russia le Crimea thun som tu berania kum sang ni le som pariata President Vladimir Putin nan a khon khani hele hi lir thei pa ngai le train kalnania asir vela hian pipeline te a om chup boka Mizoram kong poimo silcha road anga Crimea tana poimo lutuk tak mayani Ukraine sipaiten ti chiatan chak viawang Putin chuan bom pu thu hi Prime Minister Deputy Prime Minister le Emergency Minister atang ten angai kha a thil khendan kim chang chui chuak turin riat tirna ape chuak ngala kum sang ni le som palia Ukraine ramalak sak Crimea hi Putinan aveng him zolo tia mi riat adu lo hlea chuwangin Crimea le ven him na tur hi presidential decree thupek sang ber achua tir phatani ole khati zongkha tuntumata na international news le politics kanan ngai thak the chuni a kan channel min hlut saka min lo ngai thak sak tu zong zong te in za chunga kan lo me